E mea te ana he iwi ārerorua ngā kai tō rangapū. Kei te hāngai tō tika tērā kōrero ki te Premier a John Key i tēnei wā. Ai marika kua hoki mai anō āna oati mo te tā ke tāpiri i te tau pōti ki te ngau i aia. Kei te whakawhiti atu tātou i naene ki tō mātou tari i te whanganui ātara ki te kōrero ki tō mātou mātanga tō rangapū kia Tina Wycliffe. Tina. Ai, kia hoki a tātou mahara ki te wā pōti, ki te taurua mano mā waru nā ko te tino kōrero i whiua. E reipa i tērā wā, he tangata kōrero teka te tumuaki o Nāhinara, a John Key. Nā te ahua nei, he kiko o taua kōrero. He hōhonu ka ki i tō te kai tō rangapū i aia e whaiwhai pōti ana. Do you want to go on TV? Yeah. Koe nei te oati pōti a John Key mo te tā ke tāpiri. National is not going to be raising GST. National wants to cut taxes, not raise taxes. Nā reipa e nei kōrero i keri i whakaeri i runga i tā rātou ipurangi. National is not going to be raising GST. National won't be increasing taxes. National will be reducing taxes, which actually proves we're doing a really good job. I naene e mōhio ana tātou, e whakaaro nui ana te kāwanatanga, kia hiki te tā ke tāpiri ki te 15 paiheneti. E hamahama ana te āpitihana. On what basis does he claim a mandate for increasing GST when he explicitly promised the nation that he wouldn't do so? Kei te kirikawa anō te Pāti Māori, kei te mau tonu rātou ki te kaupapa i kōkirihia i te wā pōti, arā kia whakakore i te tā ke tāpiri i runga i a tātou kai. It is regrettable that he has gone back on that promise. It is a real problem that our people will be the ones that suffer. Kānti hiaha te kōrero a te Premier i naenei. I never made that promise. What I said was I wouldn't raise GST to cover deficits, and we're not. Tūturu kua mau tōna iro. Noho tonu ana ki runga i tēnei take, anei ngā whakaaro o te iwi. Te utu o te prawa, te utu o te miraka, hiki rā, ka pikiwe nā utu. No reira, ka re tino pai mo te huna, mo nā whānau kai wahora. O kare pai ki au te rā nā te mea ka hō mai i tētahi ringa ana, o Māori atu i tētahi nei. GST ko haere ki runga. Well, the people who are going to benefit are the people who've got more money. Our people are going to suffer. And our people are the more lower income ones, so they're the ones who are going to be on the bottom of the ladder again. Yeah. No, I don't think it's going to be a big help at all. Ara noa tu ngā take kua pue ake ki rō pāremata i tēnei rā e rua noiho ngā rā kua hipa. Nā kua taka noa hone harawira ki te raru kai te hia ia ki te kōkiri i tētahi pere mema motuhake hei whakatoka i ngā tūru Māori ko te mate o tērā i roto i te whakaaetanga ki Wainga i a Nāhinara me te Pāti Māori ko te tikanga ia kia kaua te Pāti Māori whai i tērā tuahuatanga. O tira, anei tā hone harawira, anei tāna. Well, it'd be difficult if he has done that, given our arrangement with National. Mō taku he, ko tari ana turia kē tērā, nā kei te rongo koutou i te ohorere i roto i tōna reo, kāri i te mōhio o koinei te hia o hone harawira i te atakari i āta whakamārama atu ki aia. O tira, tai rawa mai ki te ahiahi nei, nā kua huri ngā whakaaro o hone harawira mo tēnei pere, anei a hone harawira. Bit of a mistake, actually. Yeah, it's something that I'm glad it didn't get chosen. It was a bill that we had ready to put into the bill, but we have an arrangement with National in terms of our confidence in supply, and it won't be going back into the ballot next week. Nō reira, kei te kite mai tātou, kei te tino hia tonu a hone harawira ki te whakapūmau i ngā tūru Māori, engari mo tēnei wā me whangara ia kia ea rā no ngā tau e rua i haere ake nei, Scotty. Hoa te tini me te maho ngā kaupapa tōranga pū o te wā, Tina Wycliffe, tēnā rā koe moena whakamārama.